Yesaya so ejeshaha nija kandi nabaretera ejyafayo y'umushija ninga state minister wabasa kuba nafa kandi bakaita Charles Engola ninga shikano Charles Engola kandi yabasa kuba nafa namakuru mabi munonga so ndiyo ninko baha ejyafayo abatakumumanya munjere kumumanya kandi otaka subscribe ingire NKORE Media make sure ngo no subscribing shaheji nga subscription o sharing kandi kintu nito abanyankore tukitwara mu runyankore gwitu next time kutukuba twakuzire ntwantu basaye bishane live because twantu basa kwiruka immediate rushanga bicweka bye yanga byo natukubasa kubishikaho ari munonga no kutwagira kandi butashisha bwire twaza kutandika amazina DM Swaga aka Ronald Mutire bataninga kagendo misho Charles Okero Macdongo Engola akazagwa 2012 ryo ku 10 kandi rukumo gwenda ningashomwa kugwa rukumo gwenda 58 kandi ija yafa ebiro 2 ryo kwa 5 2023 amazina gakuba kumanya munonga wa manka Charles Okero Engola kandi atwina serving nka politics za Uganda kandi yafera ainenyaka nkagane na just yonketi so iwe gumaho tutambuze kintu kandi nyongere kushoborera kintu base kucenga yafa minister owaje abakozi nemirimo na industrial relations menu mu industry nakikari emirimo ministry je kwasaganya emirimo bana bakushora hero gukora koko kumanya emirimo gukora salary wage emishara ne kwinganeta ebyo ndiyabe nakoramo kandi rero kimwe je ministry serious ko ine emirimo mingi akazarwa mu district bakweta Oyam kandi of course ryo muri Uganda ogwo kushoma kwe akija ashomera ke yayu kandi yashomayo degree ya bachelors umugentunguka ninga development studies kandi jakachimera mu KIU kandi jagaruka yatunga master public administration na management abantu kushanga mbu no managing abantu mbweni ori noro ni public kushanga ngo basa ku managing abantu no manya kuhandoringa abantu embera zabo abinjira bamanyiro mu mahe akubaka kora umurimo muhango kandi akari guru aho yabirari kano akakora umurimo muhango mu kugwanisa abahekera ba roads resistance ago akazagwa umushobora na chief akaza ishakari chief Jango nasa Engola kandi akari chief uko moyamu yazire omanzeji kandi gwasa kuba nafa ogogu odiem bakamutekaho Engola akaza antebeji kandi akabasa kuba naba minister ibiro mukaga ryo kwa mukaga 2016 kandi akija akarepressinga minister wine beta General George Odongo ubwe George Odongo bakusa kumuteka ministry ya internal affairs so no ya repressingire arikuza ministry kandi kindi abira remember parliament of course wa Oyam North County kandi yija yitwa amasasi bodyguard we no yamutera amasasi akamwita kandi kigamwe muhine nabanda byatera amasasi abo bodyguard arubajaho so iwo wari video jaho wajirebera injo amayica abasa kuba ncita umushawa manogu kandi ebibundu ningashi injarizi kuzabasa kwanza mutwara so kuko nabagambira kugira ngo ishewe yabazirebe nasa Engola kandi na ketura Engola ishewe namanyo munonga nka chief warango akari chief warango aba chief abakara aba ibinamani mingi so no kirebera kimwe ngo kintu niko cyaba kiso akazo mu ishomero local primary school akazo mu ishomero ryaho hihi kandi akija yashomeraho mu high school akashomera Soroti secondary school ijo kandi shango muri Soroti kandi uko no mu Eastern region yija yashoma degree yena nabagambire yo kubanza hari KIU kandi jaga kayashomera yo masters zeye kintu yakwasaganyaso Engola atijyo mu mahe ningashatse jyo mu UPDF akari kamanda wa bitane mwe brigade
so kamanda wa bitane nka Brigade mu UPDF yabeneshangwa inkambeje ya Opit muri Guru district kandi akakora ikintu cyangwa munonga mu kugwanisa abayekera ba road resistance ame kandi aho nho babase kubana bamukuriza bakamuteka ahidara ejya Kano akija amahe yagarugamu 2007 kandi 2007 kuyagaruhumwire nikigabwa ngo 2006 ubaye batero bururu ningasho national election cycle Engola akayesimba bururu abukama ubwa LC5 Oyam district chairmanship kandi ubwe akakwasire bendere ya NRM ticket yija yabusingira kimwe akasingana na 93% ningashi obucweka 93 abandi abo yabayisimbere nabo yabarikira obucweka mushanje ubwe nkabuti so yabasa kuba na chairman kandi ije abagaruka bamugaruzaho 2011 yasavinga ka chairman yatambuze kintu cy'enyaka 10 nisigamwe ngo atwirari incumbent MP kandi atwirari incumbent MP ari kujwekera oyamnos mazima norebera kimwe ngo abarida w'amani babantu bamwikiririza mu munonga mu district je yabo ningasho mu constituency yabo kandi kinta kitambwize je time yejaho yafera yaba minister ko kuna nabagambire kandi amazima garigo nekintu cyo busasa munonga kandi yashashusha abantu bingi bamusasubwa yacamwitana naco bagambire bamuterera amasaso muko weye kandi yafa bambanyaka nkaganena kandi yitwa umusirikare wanamukuma nebishane bimwe iyo umusirikare ogwe biri hawo konkana utabita mu konkagugo basacinga uje no basa kubibona kandi mbira nko yagendeso so imwe abakutureba Ankole Media subscribing kandi tamuze kintu turebe kutwakitambuza abantu nibagamba ki BBC nayo yahandikaho nayo makuru yagahandikaho so yaje mushabamana munonga impapura zona za mugambaho radio zona za mugambaho na munonga YouTube por kimwe cyona ijyafa ryo nje nabasakwa kandi waboine DM Swaga aka the chief historian kandi of course mu history tujyamana munonga arefu ya Uganda Wilson Sabit Shude retired Colonel Charles Okero Engola deputy minister for gender and labor John BBS yanageza kumuhandikaho umugeki abantu bingi bayereka basa ide yabo bashemererwa kunkane kintu kibi never celebrate a dead person ntabwo kubaniwe tokama y'icyakwita yikano basa kufa kubika umusinga kubo roda inici yakuba yayekorireho nekintu kibi munonga kushanga no celebrating the dead itonda munongo mu Africa tujumirire cyo kintu Africa yitu culture yitu nehereza okufa ikitinisa kandi umuntu kwakufa no mwaka wa mwamwine obutikirizana to kubasa kwereka embera nkejo in fact ko bantu babuzaho spokesperson wa UPDF ababyandikamuka kugira ngo amazina nyake n'abatakumushashura yaje ati no isete ntushashura ebirabiri na mushanju kandi bona baye batungire sete zabo so taro need mwenu kanonja ngutiyayita bana banza bamutwara mu igwariro babanza bakebera umutwe bareba umutwe gwagudyoke gwakuba umutoni gwasa kuba gwagutarikiriya abamwe bakoze bitokoza bwonko kandi nebikogwa bibi nibiretera umuntu yakora icyata kukozira mwe bari munonga kutureba aba bajya Ankole Media subscribing ibyo ndibyafa binabasa kubaha kandi ntakamaze program ni nyakuraho abakozi ba Ankole Media Beazin ZJ Savage Bright AB MC Masheko Mr Life Kabaka n'abandi bingi munonga ntubakundira kimwe kandi mwongere no kagira bishongozi bito kajuri yasubire ubwo n'umushongozi uranga no searchinga YouTube subscribing mbere basi kutambura je munonga ntubakunda Jabless Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, no sapichiriza ngo nina mani. Nina mani.
noza kukakasa ngu nyina mali